Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Пешгирии хушунат дар оила кафили осудагӣ аст. ин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи Печутоби замон. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои мустақили якум хушомадед мегӯям ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки мавзӯъро аз нигоҳи мутахассисон таҳлил кунем. Агар ин падидаи номатлуб бартараф шавад, тинҷиву оромӣ дар оила таъмин мегардад. имрӯз дар барнома кӯшиш кардем ки тарзи пешниҳоди муаммои мавзӯъ ба намуди форум театр ё худ тв-театр бошад. барои ҳамкории саривақтии ташкилоти ҷамъиятии гурдофарид ва волонтёрони ин ташкилот қабл аз ҳама ман сипос мегӯям ва алҳол ман таклиф мекардам як саҳнаро имрӯз тамошо мекунем, сипас онро таҳлил мекунем. модарҷон, ман ба шумо чойи кавуҷи гарм овардам. Чӣ хеле ки шумо дӯст медоред? Коньяк рез чӣ? Мана гиред. модарҷон, ман имрӯз ҳамаи корҳоямро шудам. ҳама ҷо рафта озода, ҷомашоирамро низ шудам. ҳамин замон хӯроки гарм низ тайёр мешавад. Хайр. мумкин аст ман даррав ба назди модарам рафта оям? шунидам ки бемор шудаанд. Дираз как рафта будӣ ку? Чӣ ин қадар модарам мегӯӣ? Чӣ, магар ман бемор нестам? модарҷон, охи 3 ҳафта боз мешавад ки онҳоро надидам. манам пазмон шудам. Не нагӯед, илтимос даррав меоям. Эҳа, ин қадар келини маҳмадона ҳастӣ? Чӣ ин қадар ҳушаткӯча? Дигар кор надорӣ? Рав, барои ман як қалама тайёр кун. баъди 15 дақиқа дар назди ман бошад. хуб шудааст модарҷон. меҳмонони гиромӣ, баъд аз тамошои ҳамин саҳна ман бисёр мехостам ки муайян кунем оё дар ана ҳамин саҳнае ки муносибатҳои ҳаррӯзаи байни арӯс ва хушдоманро инъикос намуд, ягон элементи зӯроварӣ, ягон хусусияти зӯроварӣ мушоҳида мешавад ё не? агар ин тарзи муносибат доимо системанок бо мақсад бошад, пас ин ба зӯроварии психологӣ алоқаманд аст. зеро ки зӯроварии психологӣ умуман агар бинем, агар вай из надорад, чуноне ки дар дигар зӯровариҳо мебинем, лекин раво ҳамин чиз ба психологияи одам таъсири манфӣ мерасонад. дар ин ҷо мо дидем, агар таҳлил кунем, агар хушдоманд ба арӯз кадом ролро дод? роли келин медиҳанд, роли хизматгор медиҳанд, роли духтар ҳам, яъне ё аъзои оила. яъне дар ин ҷо арӯз роли хизматгори оиларо иҷро карда истодааст. ин чиз якбора таъсир намекунад. оҳиста яъне дар ин ҷо вайроншавӣ, дигаргуншавии шахсият ба оварда мерасонад. тарс ва беҷуръатӣ, худбаҳодии паст оварда мерасонад. нигоҳ кунед ки гӯё як муносибати оддӣ дар назари аввал, лекин пайи худ хушунатро эҷод карданаш мумкин будааст ва ман бисёр мехостам маълума фикри худро гӯед. барангезандаи ҳамин хушунат пеш аз ҳама дар оила хуб бештар ки аст? кадом аъзои оила? аз рӯи таҷрибаҳои ташкилоти ҷамъиятии маркази занон гулрухсор ки бевосита занҳо ба мо муроҷиат мекунанд, аксарияти барангезандагон ин мардон мебошанд. чунки аксарияти занҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд аз хушунати шавҳари худ ба мо муроҷиат мекунанд, лекин баъзан ҳолатҳое мешавад ки аз тарафи хушдоман ва ё дигар аъзоҳои оила низ ба хушунат гирифтор шуданашон мумкин аст. акнун ҳамин портрети психологии ҳамин шахсе ки зӯроварӣ мекунад чӣ хел мо тасаввур кардем? вақте ки ба мо занҳо муроҷиат мекунанд, оиди хушунат дар оила, аввал вазифаи аввалиндараҷаи мутахассисони марказ аз он иборат аст ки онҳоро аз ҳолати бӯҳронӣ барорем. шахси зӯровар бо мақсади ба зери итоати худ гирифтан, яъне вай худаша ҳамчун зӯр ҳамин ҳамсараша ё ин ки дигар аъзои оилая ба зери итоати худ гирифтан ҳамин зӯровариро мекунад. ва чуноне ки гуфтам, якчанд марҳилаҳо дорад зӯроварӣ, яъне 4 марҳила дорад. якум марҳила ин марҳилаи пуравҷ аст ва шиддатнок аст ва баъд мегузарад ба
و دیگر مرحله و چهارم مرحله این حسی پشیمانی و محبت است و اکثریت مردایی که در همین مرحله چهارم به همسران خود میگن که میبخشی من یا در حالتی مستی بودم یا اینکه این دفعه تکرار نمیکنم یا اینکه برعکس گل یا اینکه تحفه ها تقدیم میکنن، زنها باور میکنن که این دفعه این حالت تکرار نمییابد، ولی این مرحله باز آغاز میشود از اولین درجه از حسی نارضایتی، بعد آهسته آهسته گذشته به حسی بدبینی بدل میشود و بسیار زنهایی که به ما مراجعت میکنن علاقه در این حالت قرار دارن. خب از این صحنه که تماشا کردیم اینجا روانشناسان بسیار خوب شرح دادن از جهت حقوقی چی؟ حقوقهای همون عروسی که در خانه است پایمال شده ایستاده است یا نه؟ اگر همین خیلی حالت باشد در شهر خوجند مثلا منتالیته ایمان هم خیلی است که زن مراجعت نمیکند. اگر یکم بار همین حالت باشد زنها بسیار وقت مراجعت میکنند هنگامی که شوهرشان منتظم آنها را لطوکوب میکنند، منتظم شان و شرفشان را پس میکنند در نزد اعضایان عائله و ما بعد مراجعت میکنن. لیکن این نزاع است، این یک چیز نه که خیلی مراجعت نمیکنن اگر این خیلی حالت باشد. معلم اگر پیش روی همین مسئله رو میگرفتیم، مثلا اگر منتظم به خشونت تبدیل نیابد به خاطر آنکه پیشگیری کنیم، راه حل مسئله رو در چی میبینید شما؟ همین که حاضر صحنه تماشا کردیم رول خوش‌دامنم اکنون یک مناسبت باید باشد در عائله، یک مناسبت خوب را براه موندن در کار، یک دیگر فهمی در شبیه کاربازان و عائله مراجعت ها بسیار میشوند. یگان خیلی اساس دلیل ها ندارد برای جدا شوی عائله ها، لیکن شبیه کاربازان و عائله شهری خوجند بسیار در 22 محله شهری خوجند کارهای ترغیباتی تشویقات را خوب براه میماند. لیکن امروز نگاه کنیم جدا شوی عائله ها بسیار هستند. در نزد ما میبینند همین جدا شوی عائله ها یگان خیلی اساسی جدا شوی ندارد. مثلا بیشتر با کدام سبب انا همین نزاع رفته گفتیم که به خشونت تبدیل یافتنش ممکن، مثلا باز چه خیلی مثال ها میآورند یا چرا اساس میکنند تا در این مقامات میآیند تا به حکومت میبرند سطحی و جنجال خانه را تا به خب سطحی حکومتی میبرند، باز کدام مثال ها را شما آورده میتوانید؟ اکنون بسیار که زنهایی که ما پرتوقت هستند همین مادرای ما میگفتن که وقتی که شوهر کنی همین گوشتت انی وحوی استخونت انی ما میگفتنده ما همین تربیه خوردگی از مادران ما از بیبی ها که باید که در خانه و شوهر باید طاقت کنی، سیری خانه در بیرون نبراید میگفتن. امروز که بینیم که عشقون گاه باشدم در عائله سیر علاقه برآمده ایستاده است تا مقامات های اجراییه تا سود و پروکراتور برآمده است که باید در همون جایش حل کردن ممکن است. مناسبت سازی در عائله مشکل است که اینقدر یک نزاع خردکه با پرابلم کلان تبدیل مییابد. ما باید از جهت معنویات کاربری کنیم، یعنی در دایره لایحه بلند برداشتن اقتدار زنان ما عین زمان тренинг ҳои омӯзишӣ, яъне муносибати дурустро ба роҳ мондан, яъне чӣ гуна хушдоманд бо арӯс муносибати дуруст дошта бошад ва инчунин бо 22 кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд мо семинарҳои омӯзишӣ гузарондем ки байни хушдомандҳо ва арӯсон чӣ гуна муносибат бояд бошад, муносибати дурустро чӣ гуна ба роҳ монад ва айни замон бо 22 кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд тренингҳои омӯзишӣ бо мардҳо, яъне бо зӯроваро ки он набояд ба зӯроварӣ равонӣ ё ин ки иҷтимоӣ ё ки иқтисодӣ мегӯем оварда расонад, яъне оқибатҳои нохушба оварда нарасонад. мо корбарӣ карда истодаем. акнун вақте ки ба шумо ҳамин гуна шояд муроҷиатҳо мешаванд, бештар сабабро меомӯзед, мепурсед ки чаро ин гуна хуб муносибат дар оила хуб роҳ дода шуд ба чунин муносибат дар оила. ҳозир мо саҳначае дидем ки 2 дақиқаам давом накард, лекин бинед ки ҳамин қадар ҳамаи фикру ақидаш дар ин бора фикру ақидаи ҳар кас ҳар хел аст. дидем ки оилаи ба маънавиёташ баланд аст, чунки хушдоман газет хондаштиян, ин аллакай аз баланд будани маънавиёт. дар мо мегӯянд ки кӯрпат ба нигоҳ када по дароз кун, яъне ҳамун оилаи маънавиёташ баланд як арӯса када омадааст ки арӯс ба офарин ки арӯс метавонист хушдоман ба гапҳои бад зада ман меравам ину он гуфтанаш мумкин буд. акун ҳамин ҷава як чанда омилҳо шуданаш мумкин. метавонад баъди ин арӯс раваду модараш ба телефон кунад,
модар ман 3 ҳафта шудааст намерам, хушдоманам намемонанд. ё ин ки вақте ки писараш мебиёд хушдоман ба писараш хабаркашӣ карданаш мумкин ки келинат омад имрӯз хонаш мерам гуфт намондам ва я чӣ кадамон ором кадамон ки ин хел рӯи ман ба омда гап зада хонумо мерам нагӯяд гуфта ана ҳамин чизҳо сабаб мешавад ки дар ҳақиқат яраи хурдро дар вақташ табобат накунем калон шуданаш мумкин. ҳар касе ки ин саҳначаро дид, ҳар касе ки ин барномаро тамошо мекунад як бори дигар фикр кунад ки дар оилаш чӣ муаммо ҳаст. муамморо ба воситаи паҳн кардан ё ин ки келино ҳам то бувашон бимеран бувашон давида ки давай келина милисахонава гифта меран ки ина задаст ё дигар дар мо ҳаст ки сар кафат дар зери тоқи аст. Давида милисава наравим вай унҷанда фарзанд ҳай унҷанда бо дигар омилҳое ҳаст ки сабабгори вайрон шудани оила мегардад. Вақте ки домода ҷиғизда вай ки суҳбат мекунӣ мегӯяд ки ман чо кадам ман дигар вай ки зиндагӣ намекунам чунки вай милисава рафт. ана ҳамин хел чизҳо ҳаст ки мо бисёр ҳам ин ҳамин 16 рӯзи алайҳи хушунат не дар тамоми сол ин чиз ки мо вомехӯрем дар маҳаллаҳо ҳар рӯз якта дутта оила мебиён ва я роҳаша ёфта ҳаллаша када муросова андохтан ин вазифаи мо аст. ташаккур, саломат бошед. ман пешниҳод мекардам боз як саҳнаи дигарро тамошо кунем, сипас боз суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. инқадар табат хеле ба ту чӣ шуд? Не, ҳеҷ чиз не. хай ман дида истодам ку кани гавзан падарҷонаш ҳамаи ҳамкурсонам дар корхонаҳо бонкҳо кор мекунанд, ҳам оила доранду ҳам касби дӯстдошта. ба фикрам онҳо хеле хушбахтанд. дили ту ҳам кор фесодаст магар? чаро не, охир ман 5 соли умри худро барои хондани иқтисодиёт сарф кардам. ман дониши хуб дорам. шумо худатон медонед ку чӣ қадар барои ман ин душвор буд. бо дипломи сурх тамом кардам, аммо имрӯз бошад дар хона мешинам. ман ҳам мехоҳам ба халқу ватани худ хизмат кунам. хизматро ту барои ман мекунӣ? ба ту чӣ намерасад ин қадар кор мегӯӣ? ба ман маъқул нест ки ту ҳар рӯз худро оғоз дода ба кор равӣ. як бори дигар кор гӯӣ аз дари хона баромадан намемонам. фаҳмиди беақл? хуб шудааст. ташаккур. саҳнаи навбатие ки пешкаши мо манзури мо гардид пайи худ зӯровари иқтисодиро эҷод карданаш мумкин аст дар оила ва боз дигар намудҳои зӯроварӣ ё хушунат хуб нисбати зан раво диданаш мумкин аст дар ҳамин оила. марҳамат маълим. зӯроварӣ ин як худаш нест. психология, тарзи муносибат, дағалона, поймол кардан, ба эътибор нагифтан, дигар иқтисодиам. зеро ки вай намегузорад ки гӯем кор кунад, мана соҳиби диплом ҳаст, маълумоти олӣ дорад, саҳм гузоштанаш мумкин аст вай бо ҳамин кори худ, маблағи худ. инам яъне ҳам зӯровари иқтисодӣ инҷо ҳам зӯровари равонӣ мо дида истодем ки яъне дар инҷо хеле дағалона ба ҳамсари худ, на ин ки ин як поймол кардан. бинед бефаҳм, беақл, адами хел дашномҳое ки гӯем нисбати ҳамсари худ, ин гӯем нишонаи он аст ки нисбати оилаи худ, нисбати ҳамсари худ муносибати хеле бад дорад. вобаста ба ҳамин саҳна ки андешаи худро баён мекунад? марҳамат. ман бисёр мехостам боз дигарҳо ҳам ба суҳбат пайваст шавед. марҳамат маълима. пеш аз он ки мо ҳамин саҳнаи таҳлил кунем, аввал худи психологияи зӯровар ра таҳлил бояд кунем. зӯровар худаш ки аз ҷиҳати психология агар назар кунем, зӯровар ин агрессор аст, бевосита нафаре ки золим. вақте ки нисбати як шахси аъзои оила ин ё он муносибати нодурустро раво мебинад, аз нигоҳи психология гирем, агар вай энергия худаш ҳаловат мебарад, бевосита вақте ки нисбати як нафар тана, маломат, таҳқир, ту наметонӣ, ту кӣ, ояндат нест, аз ман вобаста, ҳама ин бевосита шахсияти ҳамин нафара паст задан аст. Не дон ки дар оилаи мо мавқеъ ту аз ҳама дар поён. не бешак бо ин мо гуфта метавонем ки ҳамон нафаре ки зери чунин муносибат қарор мегирад худро каси танҳо, беҷуръат, нодаркор дар ҷомеа майдаҳа кард, мавқеъ надошта,
дуруст хутбаодии паст ҳисобида мешавад. Анакнун дар саҳнае ки ҳоло мо мушоҳида кардем, дар инҷо духтарак хоҳиши худаша, имкониятҳои худаша пешниҳод кард, яъне ӯ мехост ки ёни ҳамон мард истода оиларо ҳамроҳ баранд, ёрдам надиҳад, ҳамроҳ ба ҳам оиларо таъмин кунанд ҳамроҳ зиндагӣ ба сар баранд. Лекин мард ту аз ман вобаста, ман ба хизмат мекунӣ, бозам имконият додост ки ту ҳеҷ ки. чаро дар бештари маврид мардҳо маслан намехоҳанд ки ҳамсаронашон кор кунанд дар ҷамъият бошанд? мо ду саҳнае ки дидим, бисёр саҳнаи ҷолиб мебошад, ин таъсирбахш. ин кори аввал сар мешавад пеш аз завҷӣ баромадан. вақте ки ба завҷӣ мебарад, медонанд ки духтарак таҳсил мекунад, ваъдаҳои калон медиҳанд ки вақте ки ту келин шуда мебӣ, мо туро ба хондан таҳсил давом мекунӣ, баъд аз таҳсил кор таъмин мекунӣ, лекин ба ваъдаҳои худ вафо намекунад. барои чӣ? барои он ки аввал шӯринокии худи ҳамин шавҳараш паст. агар маълумоти олӣ медошт, вай аллакай ҳамин масъалаҳои дида мебаромад. шумо фикр мекунед ки он нафаре ки маълумоти олӣ дорад, масалан шавҳар, онҳо ҳамешагӣ ҳамсари худро дастгирӣ мекунанд дар мавриди бо ҷои кор таъмин шуданаш? ҷанди нест. агар маърифатнокиш баланд бошад, албатта ин дастгирӣ мекунад. барои чӣ? пас маърифатнокӣ ҳамун ҷавону чӣ хел дар марҳилаи масалан хостгорӣ муайян кардан мо мумкин аст? ин кори шуданӣ ё ношуда нест? бешарт. чунки ҳар якта одаме ки хосткорӣ мерад, пештар ҳамин масъалаи мо чӣ мо урфиданда ҳаст, мо дута оила месанҷанд ки чӣ хел оила ҳаст. ҳайчи дида истода ба ин масъалаҳоро шуд равшан дар рафти ҳамун марҳилаи хостгорӣ бояд ки ҳар ду тараф гуфтушунид кунанд. вақте ки ваъда метиҳад, бояд ки ба ваъдаи худ вафо кунад. вақте ки вай тамом мекунад, духтаре ки дидем маълумоташ олӣ, дипломи сурх дорад, бояд ки вай кор кунад, ба давлат хизмат кард. вай барои чӣ хонд 5 сол? барои давлат хизмат, барои зиндагӣ пеш бурдан вай хонд ки як маърифат. вақте ки занак маърифатнокӣ мешавад, фарзандои ваҳоям аллакай тарбияш дигар хел мешавад. бале, акнун нигоҳ кунед, дар ин саҳна ба хотири тинҷиву осудагии ҳамин оила, ин духтарак, ин аросаки ҷавон розӣ шуд бо андешаи шавҳараш. пас инҷо ҳамин ҳолатро, ҳамин ҳолати зиндагиро тағйир додан мумкин аст ва чӣ хел, бо кадом роҳ? агар ҳамон оилаанда духтарча бошад, агар вақте ки духтарак ҳамин муносибатро мебинад, аллакай ояндаи худро низ ҳамин тавр ҳис мекунад. яъне духтарак аллакай фикр мекунад ки оянда вай овоз надорад, вай ҳақ надорад, ҳуқуқ надорад, то ҳатто имкони орзу карданро ҳам надорад. яъне бинед ки то чӣ андоза ҳамин муҳит аллакай ояндаи фарзандоям вай гуфтан дар кор аст ки поймол мекунад, яъне ки нест мекунад. яъне аллакай ҳамон оилаанда ҳам духтарак, ҳам писарбача агар бошад, агар писарбача фикр мекунад ки ана ояндаи ман зӯр, ман метавонам, ман ҳар чӣ ки хоҳам мекунам, ва духтарак фикр мекунад ки ман ояндаи ман ҳам ҳамин ҳолат мешад, яъне ки ман фақат кори хона, хизматгор, яъне ки берун аз он баромаданам мумкин нест. яъне ки то ҳамин дараҷа дида мешавад ки ҳамин ҳолат ба муҳити психологии оила, ба муҳити ба психологии кӯдак, яъне хеле таъсири калон мерасонад. дар инҷо тарс якум дар ҷабр дида тарс пайдо бишавад. тарси ба ногоҳ бадтар нашавад. оилам ҷудо нашавад. гузашт карданд. чӣ қадар гузашт кунанд, ҳамин қадар зӯроварӣ баланд шудан мегирад. ба ғайр аз ин, дар вақте ки таҳқир мекунанд, ту бефаҳм, ту паст, ту дигар, вай ҳамин чизро ба худ талқин мекунад. бовар мекунад ки ҳақиқатан ман ҳамин хел мумкин бошам. ва бинобар ҳамин ӯ ҷуръатам намекунад. ҷуръат намекунад. кадом вақт ҷуръат мекунад? агар дастгирӣ бошад, агар дар оила дастгирӣ бошад, хушдоман дастгирӣ кунанд, агар шавҳар хеле ё ки хушдоман бошад, сони вай ҷуръат, вай як худаш дар муҳити ин хел оилаи калон, як худи вай мубориза бурда наметавонад. агар бо ҳамин ҳолат муросо кунем, тарс бошад, ҷуръат набошад, рафта рафта оила то ҷудоӣ расиданаш мумкин аст? бисёр саволи мубрам. табодули назарҳо имрӯз хеле пурмуҳтаво ҳастанд. аз он лиҳоз ки воқеан ва дақиқан мусалламан мо медонем ки табиати инсон хеле мураккаб аст. табиати инсон ба чӣ дохил мешавад?
пиндор пеш аз ҳама андеша ҳамон зардушт ҳамон авасто пиндор гуфтор ва рафтор худи ҳамин вожаи хушунат чӣ маънӣ дорад аз рӯи фарҳанги забони тоҷикӣ хушунат калимаи арабист маънояш дуруштӣ ва дағалӣ дуруштӣ ва хушунат ин оҳанг аст оҳанги муносибат оҳанги муошират бубинед вақте ки дар тақвияти фикрҳои хайрисо темирова гуфтаниам ки вақте ки модарарӯс бо арӯси нозанин муошират карданд онҷо шумо савол додед ки ҳамин амал ҳаракати арӯс ҳаракати модарарӯс қазоваташ чӣ гуна бояд бошад аз лиҳози андешаҳои мо ки мо низ соҳиби фарзандони фарзона ҳастем соҳиби арӯсони нозанин ҳастем ва ин оҳанга танҳо шунида мешавад аммо амал дар ин ҷо нест барои он ки ана ҳамин хушунат яъне оҳанги дағалӣ ва дуруштӣ аз байни оилаҳо бардошта шавад бояд андешаро дигар кард ана мо маърифате ки маърифати маънавиёт ки гуфтан инҷо муаллимаҳои азиз ҳуқуқшиноси арҷманди мо инҷо ибрози ақида намуданд бояд маърифати маънавиро боло бардошт ако саволе ба меояд ки мо чӣ гуна маърифати маънавиро боло бардорем яъне тафаккурро бояд чикар кард дигаргун кард яъне андеша вақте ки андеша дигар шуд муҳаббатхон гуфтор дигар мешавад вақте ки гуфтор дигар шуд амал ҳам дигар мешавад шумо розӣ ҳастед бо ҳамин андеша ба фикри шахсии ман умуман мана ҳамаи мо бештар баҳои интизорӣ дорем ҳангоми ҳамин баҳои интизориамон бо ҳақиқат рост намудан аллакай дар мо ҳисси норизогӣ пайдо мешавад шекспир мегӯяд ки ман одами хушбахт ҳастам чунки ман аз ягон кас ягон чи интизор нестам набинед аз ҳама чиз мо бештар интизор набошем инҷо тамошобинони азиз як лаҳзаи реклама аст пас аз чанд лаҳза мо боз ба суҳбати студия бармегардем бо мо бимонед тамошобинони азиз шумо ток-шоуи Печутоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯе ки имрӯз мо интихоб кардем ва сари он баҳс дорем пешгирии хушунат дар оила ин боиси осудагӣ ва оромии зиндагонии шумо аст ва инак барномаро идома медиҳем хуб ман бисёр мехостам ки ба суҳбати мо хуб марҳамат рафиқ студия шумо пайваст шавед акнун нигоҳ кунед мо як ду саҳнаро дар қисмати аввали барнома мо дидем ва ҳама бо як овоз тасдиқ карда истодаем ки ана ҳамин гуна ҳолат дар оилаҳо ҳаст ва ин муноқишаву низо рафта рафта ба зӯроварӣ хушунат табдил меёбад ва он то дари шумоён то дари суд ҳам омада расиданаш мумкин аст бо аризаҳои худ барои бекор кардани ақди никоҳ дуруст аст ва мо медонем ба касе пӯшида нест ки масалан то ин фурсат як марҳилаи муайяне то фурсате ки масалан ақди никоҳ бекор шавад як марҳилаи муайяне барои бозам фикру хаёл кардан ё андеша намудан ба ҳарду тараф дода мешавад яъне муҳлат дода мешавад хуб марҳамат пас дар ана ҳамин ҳолат воқеан ҳам оилаҳо ба созиш ба муросо омаданашон мумкин аст хуб рақамҳои омурӣ чиро нишон медиҳад аз маълумотҳои омурие ки бармеояд дар нимсоли аввали соли 2021 ба суди шаҳри хуҷанд 304 адад парвандаҳои аризаҳои даъвогӣ вобаста ба бекор кардани ақди никоҳ ворид шуда аз он 104 ададаш қонеъ ва 79 ададаш рад карда шудааст ҳамон 104 ададе ки қонеъ карда шудааст аризаи даъвогӣ вобаста ба бекор кардани ақди никоҳ ин ҳам бошад ҳамон аризае ки такроран ба суд ворид шудаанд яъне баъд аз он ки аз ҷониби суд қаблан даъвои аввала рад карда шудааст ё ин ки бо оштӣ шудан қатъ карда шудааст ҳамчунин аз маълумотҳои омурӣ бармеояд ки 16 адад ариза бо оштӣ додани тарафҳо қатъ карда шудааст аз ҷумла парвандаҳои оилавии зикр гардида вобаста ба пешгирӣ кардан барои зӯроварӣ чӣ хеле ки гуфтед 11 ададшон дар мурофиаҳои сайёри судӣ яъне дар кумитаҳои маҳалла ё ин ки ягон мақомотҳо баррасӣ карда шуда ба самми иштироккунандагон ба самми мардум вобаста ба пешгирӣ кардани сабабу шароитҳое ки барои то ҳамин лаҳза оварда расонда шудааст ҳамчунин чӣ хеле ки гуфтам 108 адад таъинотҳои хусусӣ вобаста ба ҳамин танҳо баррасии парванда вобаста ба бекор кардани ақди никоҳ бароварда шуда
фирсонда шудааст ки дар аксар ҳолат ҳангоми гузарондани суҳбат бо тарафҳо бо даъвогар ва ҷавобгар новобаста аз он ки даъвогар зан аст ё мард ҳангоми гузарондани суҳбат аз ҷониби шӯъбаи корбозанон ва олии мақоми ҷоҳакуми давлати шаҳри хуҷанд ва раисони кумитаҳои маҳалла шӯрои занон албатта дар аксар ҳолат натиҷаи дилхоҳ метиҳад ки оилаҳо барқарор мешаванд ва ҳамон ҷой доштани худ хушунат пешгирӣ карда мешавад. акнун нигоҳ кунед дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ гуфтед ки 304 адад ариза ворид шудааст ба суди шаҳри хуҷанд. ин назар ба нимсолаи аввали соли гузашта зиёд аст ё кам агар муқоиса кунед? Зиёдтар албатта. Зиёдтар шудааст ва вақте ки шумо парвандаҳоро мебинед хуб пеш аз он ки як ҳалнома барояд хулосаи ниҳоӣ барояд хулоса барояд шумо меомӯзед ки сабаб чист? барои чӣ маслан тарафҳо даъвои бекор кардани ақди ниҳоҳро мекунанд? Сабаб чист? طبق طلبات ماده 22 کودکس عالی جمهوری تاجیکستان قسم 2 ماده 22 سود تنها در صورت عقد نکاح را بکار میکند که اگر به خلاصه آید که نگاه داشتن اویلا امکان ناپذیر گرده است. همچنین وابسته به این مسئله قرار پلیدی سود عالی جمهوری تاجیکستان نیز قبول کرده شده است که سودها را عهدهدار کرده است که تنها در صورت معین کردن آن حالت که نگاه داشتن و زندگی من بعد یک جای طرفها غیر امکان گرده است بعد عقد نکاح رو بکار میکند. برای همین حتما هر یک سودیا هنگام وارد شدن عریضه دعواگی و با وابسته شدن بررسی پروندهش هنگام بررسی و با اندیشیدن چاره‌های تدبیرها برای آشتی دادن اویلا حتما معین میکند که سببی به همین حالت آمدن اویلا اکثر که اویلا جوان میباشند در چی ifade می‌یابد. برای همین کوشش میکنیم با تعیینات‌های خصوصی خود همون سبب‌های اومده رو برطرف کنیم. مثلا بیشتر کدام عامل‌ها رو پیش می‌آورند؟ چه سبب پیش می‌آورند که خب تو مقامات مثلا سود؟ البته فهمیشی مردم ما باید نه همه وقت حالت اصلی کارم بیان میکنند میگن خصلت‌های ما با همدیگر موافق نه. این سبب معمولی است. سبب البته معمولی که آنها بیان میکنند خصلت‌های ما با همدیگر موافق نه اومد. لیکن در اصل و میخورد حالت هایی که نامرسوگی بخشتامان البته یکی از سبب های حاضر گفتم ممکن است که اساسی. خب متاسفانه با همین گونه با همین مضمون تو رسیدن مثلا تو با عریضه مثلا ما اینجا بسیار خوب فهموندن که این یک قدمی نهایی است که مثلا زن یا مرد علاقه خلاصه قطعی برآورده است که دیگر زندگانی در یک اویله ناممکن است و نه هر کس با همین قرار می آید. شاید سری جال شاید با گذشت یک مرحله معین علاقه وی دیگر طاقت کرده نمیتوند. لیکن پیش از این واقعا با همین گونه سبب‌ها به شما هم مراجعت میکنن. اینجا گفتن که دخالت شخص سیوم. خب و شما پیش روی همین مسئله ها رو گرفته میتوانید؟ بله، پیش از همه باید قید کرد که اویله مکانی است که باید در آن باشندگان آن در صلح و رضایت در مهر و محبت زندگانی نماید. لیکن متاسفانه امروزها بعضی اویله ها به مثل منطقه عملیات حربی شده است که یکدیگر را گوش نمیکنند، به یکدیگر مثلا امکان نمیدهند. با ما در 10 ماه سپری گردیده سال 2021 از طرف امین وزیر پشگیری زۆrovарӣ در اویله 131 عرض شکایت ها سنجیده شدند که بیشتری آنها از طرف زنها می باشد. از طرف زنها 116 عریضه و شکایت ها وارد گردیدند، از طرف مردها همگی 15 عدد. 44 عددی آنها با پروتکل های ماموری یعنی با ماده های 93 علاوه 1 و 93 علاوه 2 به سود ارسال کرده شدند. از آنها 123 عدد امرنامه های محافظتی داده شدند. حالا در قید شعبه وزارت کارهای داخلی 93 اویله همچون اویله نواستوار به قید گرفته شدند که ما همه روزه با آنها کاربری میکنیم، همه روزه از شرط و شرایط زندگی آنها با خبر میشویم. ما همکاری داریم با مثلا شعبه کار با زنان، با مرکز زنان گلرخسار، با رئیسان محله ها، با رئیسان بیناها، با فعالان شهر همه روزه ما همکاری داریم، با از شرط و شرایط آنها با خبر هستیم. مثلا یگان حادثه میشود، یگان حالت می شود، در آنها با ما مثلا خبر می دهند.
инчунин дар 10 моҳи сипаригардидаи соли 2021 ду ҳолати куштор, яъне ҷинояти куштор дар муҳити зист ва оила ба қайд гирифта шудааст. ин рақами кам ҳам бошад, лекин хело ташвишовар аст. албатта инҷо як маълумоти умурӣ ҳаст ки аз раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд гирифта шудааст вобаста ба мавзӯи имрӯза. марҳамат, таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. хуб, тамошо мекунем, сипас суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. маълумоти омории раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд оид ба зӯроварӣ ва хушунат дар оила 9 моҳи соли 2021 68 ҷиноятҳои вазнин, аз ҷумла 10 одамкушӣ, 7 ҳолати расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, 18 зарари миёна, 6 ҳолати зарари сабук, 21 адад расонидани азобу уқубат дар заминаи муноқишаҳои оилавӣ. дар қайди раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 686 оилаҳои ноустувор таҳти назорат қарор доранд. ин рақам аст ва мо ҳар нафаре ки имрӯз дар ин ҷо нишастаем хуб дарк мекунем ки паси ҳар як ин рақам тақдири инсон меистад ва пеш аз ҳама тақдири фарзанд, тақдири кӯдак меистад. он нафаре ки ақди никоҳи давлатиаш бекор шуд, аз рӯи мушоҳидаҳои шахсии худатон мегуфтед ки оё вай дарк намекунад ки бо ин проблемаи вай тамом не, баръакс проблемаҳои дигари вай сар заданаш мумкин аст. масалан дар мавриди маскуншавӣ инҷо манзури ман ин аст, боз дигар муносибатҳо. суд ин масъаларо ҳатман ҳангоми баррасии парвандаҳои оилавӣ вобаста ба бекор кардани ақди никоҳ ба назар эътибор мегирад ва дар аксар ҳолате ки ақди никоҳ вобаста ба ақди никоҳ суд қарори ниҳоӣ қабул мекунад, суд кӯшиш мекунад сараввал масъалаи ҷобаҷогузории фарзандон, масъалаи таъминоти фарзандон ва ҳамсар дар сурати то ба синни 3 солагӣ расидани фарзанди хурдсол, сараввал ин масъалаҳо аввал ҳалли худашонро ёбанд. барои ҳамин чихеле ки ман қайд кардам, ҳамин 104 адад аризаҳои даъвогие ки қонеъ карда шудаанд ақди никоҳи тарафҳо бекор карда шудаанд, ин ҳамон аризаҳое мебошанд ки такроран ба суд ворид шудаанд. мумкин 2 бор қаблан аризаи даъвогӣ рад карда шудааст бинобар ҳалли худро наёфтани тарафҳо. суд баъд аз он ки муайян кард ки дар ҳақиқатан ягон имконияти барқарор кардани оила вуҷуд надорад, ё ин ки як тараф оиладор шудагӣ берасмӣ кардани ақди никоҳи аллакай соҳиби дигар фарзандон шудагӣ, дар ин ҳолат суд ақди никоҳро бекор кардааст. барои ҳамин ҳатман суд ин масъалаи таъминоти фарзандон, ҷобаҷогузорӣ, бо хона таъмин кардан, яъне маскун кардан ба манзили истиқоматӣ, маскун кардан ба манзили истиқоматӣ худ аллакай як тадбир мебошад барои барқарор кардани оила. ҳатман барои ҳамин суд кӯшиш мекунад бо маскун кардани духтар, зан бо ҳамроҳи кӯдакони хурдсолаш ба манзили истиқоматии шавҳар кӯшиш мекунад ки оила барқарор шавад ва дар маҳз дар ҳамин ҳолатҳо таъйинотҳои хусусӣ ба ҳамин раисони кумитаҳои маҳалла ва раисони шӯрои занҳои ҳамон кумитаи маҳаллае ки маскун шуда истодааст тарафи зан бо ҳамроҳи кӯдакош, таъйиноти хусусӣ бароварда онҳоро огоҳ созад ки бар ҳамин манзили истиқоматӣ маскун карда мешавад ва онҳо низ бояд корбарӣ кунанд то ин ки оила кӯшиш кунанд ки оила барқарор шавад. аз нав барқарор шавад, аммо мутаассифона дар таҷрибаи зиндагӣ акси ҳолат низ мушоҳида мешавад ва маҳз бо ҳамин маскуншавӣ, яъне боз дигар низову дигар проблемаҳо сар заданаш мумкин аст. мутаассифона ман таклиф мекардам боз як саҳнаи дигарро тамошо кунем, сипас суҳбат мекунем. марҳамат. имрӯз ман дар хона ягон чӣ мехӯрам ё не? ман акаҷон, ман самбусаи гарм омода навардам, ки хӯред. ин ҳамин ҳам самбуса шуд? маззаам надорад. ягон чӣ дигар тайёр карда меорам мозе. ту самбусаорам дуруст тайёр карда наметавонӣ? дигар тавоно чӣ хел тайёр мекунӣ? лозим нест. ба чойхона меравам. хуб,
خب ما صحنه رو تماشا کردیم. اینجا نگاه کنید که خب برادر شوهر همین عروسک نسبت همون خب طعامی که تیار کرده پیشکشش نموده است ایراد میگیرد و من فکر میکنم که ان همین گونه حالت ها در زندگی جای دارند. این تنها یک خب بهانه است برای مثلا شورانیدن و چگونه باز بهانه ها رو پیش می آورند. مثلا تا حکومت می آیند مثلا نه تنها برادران شوهری کشتامن ها. خب مرحمت ما میدونیم که مثلا در اویله ها هستند نفرانی که شاید برای بریدن اگرو مثلا ایراد میگیرند و بهانه برای جنگ شدن در اویله نیزا سر زدن یا تو خب خشونت آورده رساندنش ممکن است. مرحمت لامده با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بخشیده به سال رشد ها سیاهی و هنرهای مردمی اعلان نکرده بیهوده. برای همین که ما طبق همین نقشه تعریف داده شده است که بخش همین سال رشد ها سیاهی و هنرهای مردمی 34 بینی ها برای علاوه خصوص زن ها به تصویب رسیده است که ما در 22 محله شهر خوجند همین آسمان های کلبانی بهترین هنر به ازر بود فستیوال اطلس. اینا بینید که بسیار چاره‌بینی ها رو گذرانده ایستاده ایم که امروز زنهای ما به همین اویله‌داری تیار شوند. همین در مرکز شهری خوجند 15 مرکزهای تعلیمی فعالیت میبرد که امروز بسیار دختران ما به همین هنرمندی جلب کرده ایستاده‌اند. با وجود آنکه زن کدبانو است، با وجود آنکه زن چهوری برجسته است یا اینکه دیگر هنرهای بی‌نظیر را دارا است، لیکن در نزد زورآور یا فشار آورنده این هنرها نمی نماید، زیرا که کم کم بهانه ها مویل می شود همون را طعنه زند، نارضایتی خودش بیان کند. بیشک اینجا منظوری من این است که مقایسه میکنن، یعنی فلان نفر این خیل تو نمیتوانی، کلینی وای برای چه این خیل از ما برای چه این خیل، یعنی بیشتر مقایسه کردن خوب است یا بد؟ پای خود چه خیل پیامد دارد؟ نادرست است، نادرست. یعنی همین مقایسه در نهاد این یا اون زورآور آورده میرسونه نسبت نفری فشار بیاورد. و یک چیز رو باز من گفتنی که زوروری این چون زنجیر است، فقط زن گرفتار نمی شود از طرف زن نسبت مرد، از طرف مرد نسبت زن، یا اینکه از طرف زن و شوهر نسبت کلانسالای اویله، یا اینکه از طرف زن و شوهر نسبت فرزندان، از طرف فرزندان نسبت فرزندان خرد، یا اینکه برعکس حال از طرف فرزندان نسبت کلانسالان اویله نیست شده میتواند. این چیز فقط تنها ما زیر خشونت گرفتار شدن زن رو در نظر داشته نمیتوانیم. و باز یک چیز دیگر من هم رو گفتنیم که مثلا ما در همکاری با تشکیلات زنان گلرخسار بیشتر در تجربه کاری همین به مشاهده رسیدیم که وقتی که اویله رو بنیاد میکنیم نه طرف داماد نه طرف کلین شونده نمیخواهند همین اویله ها یا اینکه همین اویله جوان آینده رفته جنجال به یا جدا شوند. لیکن با مرور زمان همه حالت به آمده میرسد. مقصد این که اکثر مادران فرزند رو برای خودشون به وای میرسند، گمان نمیکنند که فرزندی من کلان شد، صاحب اویله خودش شد، این از من خرسند شوید که من پسر کلان کرده شما و دادم. بیشک حالا که فرزنددار شد اویله خودش نیز دارد و حالا هم فرزندی من از پسری من شما اویله دار کده گشتید، اویله بنیاد کده گشتید گفته. همین هم میتواند باعث نزاع در خانواده شده باشد. سلامت باشید. تشکر. اکنون حاجی دامولا من بسیار میخواستم که حق و حقوق زن را در شریعت دین مبین اسلام چه خیلی خوب شرح داده شده است و ما بیان میکردید. مرحمت. به نام خداوند بخشنده و بخشاینده مهربان، حمد و ثنا برای خداوند و درود و سلام به حبیبش محمد علیه السلام. اویله یک خشت اولی جامعه است. اگر اویله سالم اصلاح شود جامعه صالح می شود، اما اگر خدا نکرده اویله فساد شود جامعه نیز روز به روز به پستی می رود. به همین خاطر دین مقدس اسلام نسبت اویله توجه زیادی کرده است. از آن جمله در ذمه زن و شوهر مسئولیت های را گذاشته است که در صورتی
риоя кардани ҳамон масъулиятҳое ки ислом муайян кардааст аз ҷониби зану шавҳар, саломатӣ, саодатмандӣ, оромӣ, як муҳаббат, як баракот дар ҳамон оила таъмин мегардад. ва ҳамин хотир нигоҳи ислом бар оила боз он аст ки ислом оиларо ҳамчун як муассисае медонад ки ду нафар онро ташкил карданд, зан ва шавҳар, ва идоракунанди ҳамин муассиса дар зимми шавҳар аст. чунки худованд дар сураи нисо ояти 34 мегӯяд ки астағфируллоҳ арриҷалу қаввамуна ала ннисо, мардҳо сарпараст ҳастанд, соҳибон ҳастанд дар оила. чунки нисбати занҳо мардҳо ҷисман гӯем қавитар ҳастанд. ин маъни онро надорад ки шавҳар дар оила баланд ҳуқуқаш зиёдтар аст. на, аз сабаби он ки ҷисман қавӣ ҳаст, яъне роҳбарият, назорат, ҳифзу ҳимояи оила, таъмилоти оила дар зимми шавҳар аст. ба ҳамин хотир агар ҳар оилае ки дар он оила ҳамин ҳуқуқҳо агар риоя шавад, бовар кунед дар он оила хушунат пайдо намегардад. аз он се саҳнае ки мо мушоҳида кардем, хулоса бароварда мешавад ки онҳо аз ин чизҳо хеле дур ҳастанд. новобаста агар чандек дар ин ҷо зикр карданд ки газета хонда истодан маърифатнокишон баланд ҳаст, хуб аст, аммо маърифатнокии динишон паст аст. ҳар оиле ки дар он ҷо таълимоти дин мустаҳкам ҳаст, он оила метавонад ки ҳамон ҳуқуқҳои риоя карда, якдигарфаҳмӣ карда, меҳру муҳаббат кати зиндагиашонро бобаракот гузаронанд. масалан дар як саҳнае ки мо дидем инҷо, ҳарчанд масалан гуфтед ки бисёр хуб баён кардед ки ҷисман пурқувват аст мард ва таъминоти оила ба зиммаи ӯст, аммо ин ҳаргиз мазмуни онро надорад ки дар бештари ҳолат масалан дар таъминот бо ҷои кор занро маҳдуд кунад. дуруст? бале, бинед, мо алҳамдулиллоҳ дар кишварамон мусулмон ҳастем. падару модарамон мусулмон ҳастанд, бобову аҷдодамон гузаштагону мусулмон ҳастанд. мусулмон ба ҳамон маънае ҳаст ки мо пайрави уммати муҳаммад алайҳи салоту вассалом ҳастем. маънаи уммат оне аст ки уммат худашро, ҳаёту фаъолияти зиндагиашро кӯшиш мекунад ки ба муҳаммад алайҳи салоту вассалом пайравӣ кунад. бубинед, ояти худованд мегӯяд ки лақад кана лакум фи расулиллаҳи усватун ҳасана, беҳтарин ояти зебо аст. дар ин ҷо мегӯяд ки муҳаммад алайҳи салоту вассалом, ҳаёти муҳаммад, муомилии муҳаммад дар оила ҳамроҳи занҳо барои шумо умматонашон дарси бисёр ҳам ибрати зебо ҳаст. пайғамбар алайҳи салоту вассалом дар тӯли ҳаёташон нисбати зан сухани бад, доду фиғон, зарбу лат, муомилаи дурушт накарда буданд аз ибтидо то ба охир. ҳатто шӯхӣ мекарданд, ҳазл мекарданд, бозӣ мекарданд. дар байни онҳо муҳаббат ба дараҷааш буд ки оилашон бобаракот мегузашт. пас агар имрӯз мебахшед мо худамонро ҳамчун дар ин кишвар ҳамчун мусулмон ҳисоб кунем, ҳамчун уммати муҳаммад алайҳи салоту вассалом ҳисоб кунем, пас дар зиндагӣ ва ҳаётамон ҳам дар оиладорӣ ҳам исбот кунем ки мо ҳамин тавр ҳастем. аммо афсус ки ин тавр нест аст. имрӯз ҳолатҳо нишон метиҳад, таҳлилҳо нишон метиҳад ки мебахшед дар баъзе оилаҳо фақат калимаи мусулмон ҳастам дар забон ҳаст, дар амал нест аст. пас роҳи беҳтарини пешгирии хушунат ва бартараф кардан ва паст бурдани сатҳи хушунат дар оила ин таълимоти дин дар оила мустаҳкам будан аст, алал хусус аз ҷониби барои калонсолҳо. бояд ки падару модар худашон намуни ибрат бошанд. аммо афсус ки имрӯз мебахшед ҳолатҳое ба чашм мерасад ки худи падару модарҳо имрӯз ниёзи ба таълим ҳастанд, ниёзи ба як насиҳат ҳастанд. бале, ташаккур. акнун бино ба он маълумотҳое ки ташкилотҳои ҷамъиятӣ сарҷамъ карданд, 80% оилаҳои суннатии мо таҳти анҳамин фишор, зӯроварӣ зиндагии худро пеш мебаранд, умр ба сар мебаранд ва бо анҳамин ҳолат муросо мекунанд ва дар аксари маврид бештар он нафаре ки дучори хушунат ё худ зӯроварӣ мешавад дар оила ин зан аст. хуб, марҳамат маълума, барои чи зан, модарзан, хоҳарзан, ҳамсар бештар дучори зӯроварӣ ё гирифтори ҳамин хушунат мешавад? در اینجا تحلیل های خیلی به مورد رفت. خودم رو جدی دینیش خیلی روشن شده دادم. در این مورد من در این مورد من حاضر مثال می‌بسته به موضوع امروز همین وابسته به موضوع امروز برای پیشگیری من سخنان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوا ملت جناب عالی محترم امام رحمان را می‌آورم که در یکی از سخنرانی‌هایشون گفته بودند جامعه سالم در سری عائله سالم قرار دارد که این دولت رو پرقوت می‌کند. با می‌بینیم با عائله در سرگرش عائله میستد، تربیتش چقیل است، معنویاتش چقیل است، یا که
جهانبینیش چقدر است. اگر اویلا آسوده باشد جامعه هم آرام است. بله. بنابراین بیشتر به همین جوانان خصوصا و جوان پسران جوان دختران هم هست این خیلی و عروسان هم هست این خیلی معامله های دغل عروسان هم هست که ما بسیار تحقیقات میبریم همین چیزها به همین مسئله میبریم و در موردش ما آشتی هم میدارونیم خطاگیش میفهمد و همون خوشتامان بیان میگیم عروس بیان میگیم هنوز من گفته بودم که برای خوشتامان ها یک مکتب خوشتامان ساختن در کار در همون جا یا عروسایی هم آوردن در کار باشد. در این مورد یک پیشنهاد دیگر دارم که مردها رو ما پیش دست ما آموزونیم. مردها هم عیبدار هستند. اکنون من عزت نفس زنها رسانی نیستم لیکن بسیار معاشرت بین کلین کتی خیلی میشه خوشتومه انا امجه نیزا سر میشه مرد کوچنده همه وقت کاری خودش اواره زندگیش اواره من فکر میکنم که همین دوره سیوز به ما به سودی رفیقانه بود وقتی که تو سود رفتنه اول همه محله یا مثلا وایبه اقل سودی رفیقانه حل میکرد و هر دو طرف جیغ میزد بیشتر در کارگاه ها در محله ها باشد اقساقالانی همون محله بودن کلانسالان محله برای پایدار کردن جمعیت بسیار پیشنهاد خوب برای همین اکنون دخترک نموندگی خانه بود و برای شرایطی و اویلی و مساعد شدن است کمش 18-20 سال در کار که وای همونجا مطابقت پیدا کنن این مهلت زیاد نیست دخترک تو اونجا رفته همون شرایط مساعد پیدا کردنش طولانی وقت در کار بله این قاینه ها خوشتومانو فهمیده است کو پیشنهادها به نهایت زیاد هستند و ما پس از بخش رکلام آن را ادامه میدهیم. بینندگان عزیز این تاک شوی پچتوبی زمان است و ما موضوع پیشگیری خشونت در اویله را محاکمه کرده ایستادیم. اینک بخشی پیشنهادها است و ما ادامه میدهیم. قبل از تهیه این برنامه پیش از ثبت برنامه امروزه با محمودزاده رعناخان باباجانیان که وکیل پارلمان تاجیکستان هستند و کارشناس مسائل گندری هستند یک صحبت تلفنی داشتیم و اندیشه و پیشنهاد اون کس را وابسته به موضوع گرفتیم و من خواهش میکردم دقت خود را خب با همین ثبت روانه کنید. میکنیم سپس باز پیشنهاد میگویم. مسئله که در برنامه مذکور مطرح میگردد با مسئله های مهم جامعه بخشیده شده است. واقعا هم زۆроварӣ یک عنعنه است که برای رشد جامعه ما و برای خوشبختی عائله های ما خلل ایجاد میکند. درک مسئله زۆроварӣ خشونت تنها فردی است و آن را به یگان نفر بار کردن اصلا نادرست است. زیرا برای یک نفر یک نگاه میتواند خشونت آمیز باشد و برای دیگر نفر حتی حقارت نیز دشنام نیز میتواند حرف محبت باشد. برداشت از زۆроварӣ از این لحاظ این فقط توسط تجربه، توسط دانش، توسط رسم و آیین و محیطی که در آن به وایه رسیده است باید قبول کرد و بهاگذاری نمود. در جامعه سنتی اصلا اگر تحلیل نماییم سبب‌های زۆроварӣ در عرف و عادت، عنعنه، طرز تربیه و اخلاق ما پنهان می شود و ما فرزندان خود را به یک شکل از روی عنعنه، از روی اون که به همه پسند آید به وایه می رسانیم و می خواهیم که او در جامعه جای خود را، موقع خود را پیدا کند و از همه مهمش خوشبخت باشد. یعنی حتی وقتی که ما با فرزند خود نصیحت میکنیم اون با یک خاطر است که او در زندگی خوشبخت باشد و اکثرا ما از تجربه خود با مسئله خشونت بهاگذاری میکنیم. یعنی چیزی که برای ما پسند نیست میخواهیم که اون برای جامعه نیز پسند نباشد و اون رو به شکل عموم جامعه نیز قبول نکرده باشد. لیکن این گپ درباره بیشتر خشونت روانی می رود. لیکن خشونت شهوانی، خشونت اقتصادی و خشونت جسمانی اون بی اثر مانده نمی تواند و خواه و نخواه ما از نمود ظاهری و باطنی انسان آن را درک میکنیم. نفری که بیشتر گرفتار زۆrovарӣ است او به خود اعتماد ندارد و
با جامعه بسیار حزین و بسیار ناامیدانه مناسبت میکند. حالت روانی نفری که به خشونت گرفتار است به فرزندان و اهل خانواده تأثیر منفی دارد و تنها انسانی خوشبخت در عائله خوشبخت فرزند موفق را تربیت رسانیده میتواند. فرزندی که در محیط محبت، صمیمیت، همدیگر فهمی به وای میرسد، او اصلا دیگر است و او بیشتر به خود اعتماد دارد، به مردم نگاهی نیک دارد و به دنیا با یک دلگرمی، دلکشالی و با آرزوهای سبز و رنگین وارد میگردد. برای اطرافیان، والدین، خویش و تبار، نزدیکان، همکاران بسیار مهم است که نفری که گرفتار خشونت است او را دلبرداری کرد و راه درست را نشان داد. از همه مهمش در لحظه های بسیار وزنین زندگی نفر یافت شود که حرف دل تو را گوش کند، به تو سخنی خوب یا مصلحتی درست داده تواند و برای زندگی شایسته کمک نماید. البته ما نه کمک مادی را در نظر داریم. بسیار وقت یک نگاه، یک حرف خوب، یک سخنی دلبرداری کننده میتواند زندگی انسانی که گرفتار خشونت است رنگین و امیدبخش شود. ما با معلمه پیش از همه اظهار سپاس میکنیم که با ما تماس گرفتند و اندیشه خود را همچون کارشناس مسائل گندری وابسته به این موضوع بیان کردند و اینک من بسیار میخواستم از شمایان راههای پیشگیری همین خشونت را در عائله شنیده باشم. مرحمت. اگر بین انسان ها همدیگر فهمی باشد، البته عائله که یکی اساسی جامعه محسوب می‌یابد پیش می‌رود و تاجیکستان گل گل میشکفد. اگر یک دیگر رو فهمیدن نخواهند و اینجا جهل مثلا بالا گیرد چی هم دیگر فهمی خشونت آورده میرسد. البته درست که به خشونت آورده میرسند. پس پیشنهاد شما؟ البته چه خیلی که من ذکر کردم اسلام دین مقدس می باشد که راهی حل همه مسئله ها را خیلی زیبا و ساده و فهما نشان داده است. چون که خود پروردگار میگه که استعیذ بالله فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأویلا. اگر شما میگید بنده ها در یک مسئله شما نافهمی پیدا شد، راه حلش را اگر فهمیدنی خواهید روی به سوی قرآن و سنت بیارید که چی بیان شده است. در مسئله امروزه که خشونت عائلوی هست، من دو پیشنهاد دارم. یکیش برای امروز، برای پس کردن سطح خشونت یا که از بین بردن خشونت، باید که چنین صحنه‌چه‌هایی که حاضر پیشنهاد کردن بسیار هم صحنه‌چه‌های عبرت انگیز است برای مردم در برنامه‌های تلویزیونی زیادتر پخش کرده شود و با مرور پخش کردن با همان زمان از جانب متخصصان ساحه‌های گوناگون، متخصصان مثلا روانشناسان، خادمان دین، مقامات سعودیه، کارمندان حفظ حقوق و دیگر مسئولینی که هستند شرح و ایضاح و پیشنهاد و توصیه های خودشان همان زمان بیان کرده شود. این برای امروز است. اما برای پگاه چی؟ برای پگاه ما باید که از عائله آغاز کنیم، از فرزندانمون، از کودکمون، از ابتدای خردسالیشان آنها را تعلیم آموزانیم، آداب و اخلاق نیکتی، معامله نیکتی، علم و معرفت آن را از کودکی بیان کنیم. چون که بزرگان میگن که هر کی را در خردیش ادب نکنید در بزرگی فلاح از او برخاست. چوبی تر و چنان که خواهی پیش نشود خشک جز به آتش راست. همین هر چی که میشد اگر کودک را از ایام خردسالی، جوانهای پیش از عائله دار کردن، آنها را آداب عائله داری، حقوقهای زن و شوهر در عائله چه است، پدر و مادر داماد در عائله چه کدام رول می‌بازند، پدر و مادر کلین چی وظیفه ها دارند، اگر همین مسئولیت ها رو خوب فهمونده تانیم ان شاء الله ما باوری کامل داریم که این مسئله خدا خواهد حل خود می‌یابد. تشکر، سلامت باشید. مرحمت. باز دیگر پیشنهاد چیکار کنیم که یا پست گردد یا تماما از همین جامعه ریشه کن کنیم همین زوروری رو؟ هیچ وقت ریشه کن کرده نمیشد. برای یک تنیمته میموند. این یک تنیمته تای خمش به گفتی گپ ها میموند. همین ما واخری هامونو بسیار میگذارونیم وقتی که همین محله ها مردم جمع میکنیم، مردمی که دایم میبیاد همه میبیان. به نزدیک یک اقدامی نیک گرفت وحدتی وای تشکیلاتی وحدتی یعنی ولایت وای به بازارها و رفته ما مردم کتی همون جو واخری گذرانده، چون که
хонашинои ҷиғзанид намебиён. Мо бо ин коргаро аҷои корашон мешунаванд дар бораи хушунату дигар чизҳо. Мана ҳамун бозор ба мештагиҳо, дигар ҷойҳо ва ё ин ки корхонаи ҷавонӣ ва рафта мо байни ду баст ба коргарои ҷиғ задану ҳамун ҷо дар бораи маърифати оиладории дигар чизҳо гуфта омдем. Чунки мо аудиторияҳомо е нав каданамо дар кор. Ҳамин мардум кати бисёртар рафта вохирда ҳамин чизҳоя. Чихеле ки гуфтан мактаби хуштоман буд. Билоятанда маҳфили ё ин ки ҳозир хуҷанданда маҳфили муросо ҳай, дигарҳо ҳай. Ана ҳамунҳо бояд ҳамун корхонаҳо рафта ягон ҷо чорабинӣ мегузаронем гӯи мактаба ҷиғ мезананд, ҳама муаллимо мебиён бо ҳамаҳо мешунавану мебураванд. Муаллима ба фикрам ин маҳфил ҳаст, амал мекунад, аммо як институти оиладорӣ лозим аст ки воқеан ҳам ҳамин маърифату маданияту фарҳанги оиладориро омӯзон. Филмҳо тайёр кунем, роликҳо тайёр кунем, анамоҳои нишон дода тавонистанамо дар кор аст. Пешниҳоди ман ҳамин. вақте ки дар оила меҳр бошад, якдигарфаҳмӣ бошад, дар он оилае ки низоъ пайдо мешавад, онро бо роҳи муросо, бо роҳи фаҳмидан, якдигарфаҳмӣ онро бартараф намоем, то он дам дар ин оила зӯроварӣ намешавад. Муаллима, мо бисёр якдигарфаҳмӣ гуфта истодаем. Агар нафаҳманд чӣ? Масалан, якдигарфаҳмиро чӣ хел фаҳмем? Бо роҳи гуфтушунид, яъне шунида тавонистан лозим якдигарро. Дуруст аст, гӯш карда шунида тавонистан лозим. Ва воқеан ҳам дар ин ҳолат шояд ҳамдигарфаҳмӣ мешавад. Вагарна мо ҳамдигарфаҳмӣ мафҳуми хеле калон аст, васеъ аст ва ҳар касе кина мегирад нисбати якдигар, як хусумат, бадбинӣ дорад. Агар ки мо масалан бо роҳи шояд яке аз роҳҳое ки масалан оиларо ба тифоқ ба муросо меорад, ин ҳамон гуфтушунид аст. Бигзор масалан аъзоёни оила нишаста дар як ҳамин шӯрои оилавии худашон ё як нишасти оилавӣ ҳамин масъалаҳоро рӯйрост кушоду равшан агар ба якдигар баён мекарданд, шояд хатогии якдигарро мегуфтанд ва ислоҳ ҳам мешуд. Ба фикри ман бо роҳи хуб чӣ хубаш гуфту шунид, яъне муросот. Дуруст калонсолони оила масалан агар ин ки худашон як одамои соҳиби маърифат бошану соҳиби маълумот бошанд, агар ҳамо оилашонро вайрон шудан ба намемонанд ва дар ҳақиқат муаллима воқеан дуруст гуфтед. Оила он ҷое ки инсон онҷо осоиш меёбад. Дуруст ва гуфтанд ки давлати хурдакак аст инҷо. Муаллима, акнун шахсан худи шумо дар мисоли худатон биёед ба мо гӯед 2 нафар арӯс доред. Ҳамин арӯсакони шумо ҳам шояд дар мавридаш шояд хатоги карданд, дар оғози масалан оиладории худ шояд ягон ба кӯтоҳие роҳ доданд. Чӣ хел тавонистед ки онҳоро ба намин самти зиндагонии худ, равиши зиндагии худ моил кунед? албатта инсон бехатогӣ намешавад ва хосатан ҷавонон мо роҳ нишон додемо дар кор, роҳи дурусти зиндагиро, манин гуфт дар муоширати дурустро ба роҳ мондан дар кор, муносибати дурустро ба роҳ мондан дар кор. пеш аз ҳама худатон намуна шуда тавонистед барои албатта ман худам аввал ки намуна шуданам дар кор, аввал ки сабр, якумаш ки сабру тоқат ва чӣ хеле ки мегӯянд он коре ки худам медонистам, масалан арӯсомо ман нишон додагӣ ё ин ки ҳамин оиламон чӣ хел урфу одатҳо дорад, масалан чӣ хел таомпазишон чӣ хел аст, масалан ё ин ки чӣ кори хонаи худамро ман нишон додагӣ арӯсон ба арӯсакон ба хубӣ қабул карда тавонистагӣ. Барои он ки ҳамин ба самти зиндагии шумо ворид шаванд, чанд муҳлат вақт лозим шуд барои арӯсони шумо ва шумо? Муҳлат якешон 10 сол эси масалан арӯсакон. То хуб меомӯзанд? Не, аллакай омӯхта шуда аз ман ҳам масалан беҳтарин шудагӣ. Ман аз ин хурсандам. барои он ки арӯс фарзанди шумо шавад, хуб чанд муддат вақт лозим аст? барои он ки арӯс фарзанди ман шавад, аз якум рӯз аллакай мегӯем ки ту фарзанди ман ҳастӣ, келин пошо шумо фарзанди ман ҳастед. хусусан ки ман духтар надорам, ман мегӯям келин пошо шумо фарзанди ман, духтари ман ҳастед. ин ба муҳлат камтар лозим, на он ки чӣ хеле ки мегӯянд 18-20 сол. бояд келин аввал фаҳмиши худаша гӯяд, хуштоманд фаҳмиши худаша гӯяд, чунки бояд якдигар фаҳмӣ шавад. инҷо бо як пешниҳод доштам, барои чӣ мана ҳозир аммақом мо инҷа ҳузур доранд, аз суди шаҳрӣ ҳузур доранд, раисони маҳаллаҳо, ягонта ҳамин чорабиниҳо чанд чорабини иштирок кардагӣ бошанд, ягонта оилаи он оилаи муноқишадорро
вай накадан оилае ки муношиша дорад ҳеҷ вақт розӣ намешавад наомаданд ки онҳо фаҳманд ки мо ҳамон оилая ҳаракат кардостим ки вай кунем созиш ба биёрем. тавре инҷо коршиноси мо маҳмудзода гуфтанд ин масъалаи шахсӣ аст, фардӣ аст. имрӯз инсоният муштоқи муҳаббат аст. хоҳ мард, хоҳ зан, хоҳ кӯдакон, ҳамаи онҳо муштоқ ҳастанд барои муҳаббат. агар мо муҳаббат дошта бошем якдигара ҳар хел гапҳоям гуфта наметавонем, ҳоҷат ба хушунат ҳам намемонад. ва арӯсе ки мо ба хонаи худ қабул мекунем, хушномандҳо агар ҳамчун духтари худ қабул кунем, на хизматгор ё ки на арӯс, балки ҳамчун духтари худ, ва келине ки ба хонаи мо меояд, моро ҳамчун модари худ қабул кунанд, агар бисёр масъалаҳо ҳалли худашона меёбанд. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. як калима сухан ё ҳаёти моро ширин мекунад, ё ин ки баръаксаш талх мегардонад. яъне барои ҳамин яъне камтар худдорӣ. имрӯз психологон мегӯянд ки ҳамаги 10 сония то ҳатто бинед 1 дақиқа не 1 сония инсон вақте ки худдорӣ мекунад дар ҳолати қаҳру ғазабаш омадагӣ нанда, ҳамин 10 сония ва вақте ки худдорӣ мекунад, ақли солими мо ки худованд ба мо додааст, ана ҳамон ақли солими мо кор мекунад. ана ҳамин ҳолат, ана ҳамин ситуатсия, яъне муаммо ва ақли солими мо кади ана ҳамин забони мо сухан мекунад. яъне дар ҳолати муташанниш то 10 шумурда тавонистан то 10 сония. яъне қоида дар оила, агар ҳамин аъзоёни оила онҳо бо ҳам нишаста ҳамин қоидаҳои оилавии худро, мана имрӯз агар ҳар як оила ҳамин ҳаракат кунанд ки фикру ақидаи тамоми аъзои оиларо гирифта то кӯдакона, аз кӯдакошонам пурсанд ки ту чӣ хел мехоҳӣ ки оилаи мо чӣ гуна бошад, чӣ хел бошад. яъне ана ҳаминро агар онҳо қоидаи оилавии худро худашон номнавис кунанд, баъд ҳамаи аъзоёни оила аз рӯи ана ҳамон қоидаҳо агар рафтор кунанд, албатта муҳокима кунанд, фикру ақидаи якдигарро гиранд, мана баъд аз он гуфта метавонем ки тамоми аъзои оила метавонанд аз рӯи ана ҳамон қоидаи оилавии худашон оилаи худро пеш баранд. як нафар сол хӯрда зан кати ман вохӯрдам, ҳамин хел суҳбат шуд, гуфтанд ки маълима барои келина духтар гуфтан ба 10 баҳор 10 зимистона хӯрдан писар кардан дар кор. ман дар онҷо ҳайрат мондам ки наход ки 10 сол боям фарзанд нахонед, гӯям ҳамин хел мешавад. ҳамин хел оилаҳоям будиянд. акнун барои ин ҳамон саҳнача як пешниҳод дорам, ҳамон хуштоман ки ҳамон рӯз овар самбӯсая дағалона рафтор накарда, духтарам ин дафъаш ба дурусттар кунед, гӯянда мешавад. хуштоман рол мебозад. хуштоман ҳамон шохи навда мебиёд ва ҷавон навда аст. ин тараф хам метавад эси месабзад, ин тараф хам метавад эси рост монед рост месабзад. вай бача 18 сола аст, 19 сола аст, духтар 20 сола аст, аммо ҳамсараш ҳам тарафи акбута модари мегирад. бинобар ин пешниҳоди ман ҳамин аст ки дар тарбияи маънавии ҷавонон бисёр кӯшида бошем. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. хоб пешниҳоди ман ҳамин аст ки ҳар нафаре ки дар оила ҳаст ҳамчун шахсият қабул карда шавад. вай ҳам дар худаш умед, орзу, ният, имконият, қобилият дорад, ҳамина қабул кунанд. ва дигар ин ки барои як нафар ин ё он муносибати сазовор дидан, аввал ҷои ҳамон ба худаша бинад. барномаи имрӯза дар доираи маъракаи иттилоотии 16 рӯзи алайҳи хушунат нисбати занон қайд карда истодем. барои чӣ нисбати занон? барои он ки дар ҷумҳурии доминакан 3 хоҳарон мирабелаҳоро ба таври ваҳшиёна ба қатл меразонанд. вобаста ба ҳамин куштори хоҳарон мирабелаҳо санаи 25 ноябрро созмони милали муттаҳид расман рӯзи мубориза зидди хушунат нисбати занон эълон доштааст. ва созмони милали муттаҳид соли 2012 расман ана ҳамин ранги норинҷиро ҳамчун рӯзи зидди зӯроварӣ эълон доштааст ва минбаъд ҳар моҳ санаи 25 ҳамчун рӯзи норинҷӣ, яъне зидди хушунат нисбати занон дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад. ташаккур, саломат бошед. хуб, марҳамат. дар фарҷоми барнома пешниҳодҳои шумоён ҳамчун коршиносони барномаи имрӯза хулоса ҷамъбастӣ мекунем. оиладор шудан осон, оилаи пос доштан бениҳоят ин чизи душвор аст. агар ман ами аз оилаҳои ҷавон ки аъзоёни оиларо мисол дар онҷо зиндагӣ мекунанд, бояд ки ҳамин занро дастгирӣ кунанд. бояд ки дар оила якдигарфаҳмӣ бошад, якфикрӣ бошад, мисол маслиҳат када кор кунанд, ҳамиҳо ҳамаш паси сар мешавад. вақте ки ман мисол ҳамин оила вай мекунам, бо ҳамин суханҳои нек
همین گندگی هم من خودم رو نمیگیرم. همین سخنی نیک کدی همین خودش پسی سر میشود. زندگی نقص میشود، آسوده میشود. همین در زندگی قهر نباشد، عقوبت نباشد، زۆроварӣ نباشد. در اونجا اویله پست نگاه داشته بشود، در اونجا اویله خوشبخت بشود. تشکر. سلامت باشید. مرحمت. پیشنهاد شما. خشونت در اویله این نه تنها مشکلات یک اویله می باشد بلکه معمای تمامی جامعه است. اگر به زۆроварӣ در اویله همچون جنایت بهاگذاری نماییم، پس ما کارمندان مقامات حفظی حقوق می توانیم بر ضد این ظهورات نامطلوب جامعه البته مبارزه بریم. اگر ما همین سوبیکتان پیشگیری کننده زۆроварӣ در اویله از یک گریبان سر برآوریم، کار خودمون را باز جانکتر نماییم، من فکر میکنم که تا دیداری نوبتی این فکت و رقم های تشویش آوره که اینجا آورده شدن تا حد امکان کم کرده میشوند. سال 2013 قانون درباره پیشگیری زۆроварӣ در اویله 19 مارس بود، به فکرم خطا نکنم، قبول گردید و البته وقتی که قانون است جوابگری نیز اینجا هست و اون جوابگری که پیش بینی شده است. من بسیار میخواستم همینجا یک بار نام بر کنید. مثلا با ما مراجعه میکنن با عریضه و درخواست های خود. ما البته آنها را اول معاین میکنیم که مثلا یگان جراحت دارد یا شوهرش او را لاتوکوب نموده است یا نه. از تشخیص میگذارونیم، از تشخیص که گذاروندیم خلاصش به ما میآید جوابگری دارد حقوق پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری با ماده 93-1 و 93-2 یا اینکه اگر منتظم لاتوکوب کرده باشد و خلاصه اکسپرت آورده شده باشد که مثلا جراحت دارد، مثلا جراحتی سبک وزین مخصوصا وزین می شود، اگر جراحت داشته باشد البته با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آن بندوبست کرده مثلا جوابگریش این از آزادی محروم شدن. کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان به واسطه ماده 93-1 پیش بینی کرده است، جزا رو پیش بینی کرده است و در صورت جای داشتن حالت جنایت ماده 117 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که قسم‌های علاوه دارد جزا رو از 2 تا 5 سال محروم کردن از آزادی پیش بینی کرده است. تشکر. و همزمان وابسته به موضوع امروز اگر پیشنهاد داشته باشد مرحبا. پیشنهاد البته هست. پیشنهاد داشتم که تعیینات‌های خصوصی که از جانب سودها برآورده میشوند در صورت معین کردن جای داشتن خشونت در اویله اگر امکانیت میشد اما سوبیکتان پیشگیری کننده خشونت در اویله همین تعیینات‌های خصوصی را با جامعه با اشتراکی هر چیز زیادتری مردم محاکمه میکردند که همین در جایگی تشویقات و ترغیبات میشد علاقه برای پیشگیری کردن دیگر اویله ها برای راه ندادن. تمام. تشکر. سلامت باشید و مرحمت معلم. تربیت جنسی جوانان چون که بیشتری خشونت های اویلوی زۆrovарӣ به همین تکیه میکنن و من از فرصت استفاده برده به همین تربیت جنسی جوانان خصوص جوان مردان دامله ها را پیش و چی جلب کردنی هستم که این خیلی مسئله نازک می باشد، لیکن سبب اساسی جداشوی و خشونت به همین عمده تکیه کرده ایستاده موضوع رست می باشد. برای همین هم به همه ما اشتراک کنندگان تشکر زیاد بگذار. در همه ما یک دلی بزرگ مهر و محبت نسبت نه اینکه به خودمون تنها، به این دیگر شخصان و شخصانی که به خانه ما وارد میشوند و دیگر اشخاص ها که آنها گویم به همین مهر و محبت ما نیاز دارند. مناسبت خوب، صمیمی، مهربانی، آغوش کردن، یک نگاهی، یک تبسم، یک نگاه خوشروی مهربانانه که از همون نگاه همون عروس نهراست، نگرید، خفه نشود، بلکه مهر و محبتش زیاد شود. خوشبختی در چی؟ در مناسبت ما و شما هست، در تبسم های ما و شما هست. برای همین به همه شما موضوعی که مرکب هست، خوشحالی، خوشبختی، تبسم، خنده رو خواهانم. سلامت باشید. تشکر. ҳамешагӣ ҳарду паҳлӯи ҳар як муаммои зиндагиро дида тавонистан лозим, онро дар тарозуи ақлу адл баркашида аз рӯи инсофу виҷдон амал кардан бошад одамгарӣ аст. боқӣ ҳар як инсон сазовори зиндагонии шоиста аст, зеро ҳаёт ин неъмат ва барои одам ҳамагӣ як маротиба дода мешавад ва ин амонати худовандро бехиёнат бояд гузашт. ҳар як амали мо ҷавобгарӣ дорад ва ба худамон баргаштанаш аз эҳтимол дур нест. боқӣ ба қазовати худи шумоён барои иштирокатон ташаккур. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.